ngeke ngibingelele ubingelele baba udokotela baba Sisibojabulile mfana muhle njengekhehlelo lobo. It's been a time singabonani and we are always sekushawe festive sekunako kuba busy izinto ezisenze ngendlela. This is baba udokotela baba Sisibojabulile. Angikusho lo December 20 2025 siyavala. Baba udokotela uvala ngo December 20 azavela ngomhla ka7. Yes, azavula ngomhla ka7. Kodwa nakhona ukuvula kwethu abantu abazovula kuqala ilabo base clinic 10:04 ngoba bona ikakhulukazi basuke bephelelwe imithi yabo ibona abazovula kuqala mhla 7 8 9 10 so besebenza bona kuphela I repeat so bekusebenza i10 floor mase kuzothi umsomluko olandelayo ke kobe sekuvula ne19 floor nabasebenzi ngeke babuye bonke ngoba sobe seza nje leya party kuphela ya segment nje kuphela. This is baba udokotela baba Sisibojabulile mfana mdleja khehla ngizobe ngise Malawi mina ngobuya ngawo umhla ka7 yes ngoba ngomhla 7 more likely evalo kobe siyaqhilaza ke lento. Let's get in. This is baba udokotela baba Sisibojabulile njoba shooter siseThekwini building to Nedbank House building sise 19 floor suite 1904 to 1905. Okay, angikhulume lena sivala nje ngomhla ka20 and then sinabantwana ke abacropper ama video kababa udokotela mase bawadayise ku social media. Lawo bantwana ke kune stipend kade sibanika sona. Le stipend ke sizophela ngomhla ka1 December so bese ngasesekho ke leso stipend. And then when we come back ngomhla ka sesibuya sizoshutha ngoJanuary we will ask them to be patient with us. We have to give them sinikeza abanye ithuba. Sinabanye abantwana abenza kahle kakhulu ekuphusheni ama video kababa udokotela bengatholi lutho kuzobe futhi sengitargeta bona senginika bona ke futhi ithuba futhi nabo ke sibabone ukuthi benza njani. Ngizothi laba kade bengisiza ngibuka kakhulu ngiyazi le mali it was helping me a lot but nabanye baxakeke ezimashina nenixakekile ubuye ubothi mina ngixakeke kangcono ngilapho nosibani abanye baxakeka khona nabo ke futhi funa njalo sibalekelele ukusho ukuthi stipend ke angiyikhulume nje lento sibanika o400 ngesonto 400 ngesonto umuntu aphushe lo ma video njengoba sizokhipha ama video bahlephula baphusheke emkhathini the aftermath sibanika ko 400 yeah. Bakithi akuxolise ngayo indlela nanso ke na ithi into kukhona into othi uyenze kwasakudlala uJole nosisi oyizumba agcine efaka inzipho uvese uyababa lo sisi uthi umuse ekhaya bakhale kakhulu ekhaya bathi hayi boy Dumsana yabona ke lo muntu manqothola umuntu ke manje le ntombazane ukwazi ukusiwashela uyakhwishiza ukuthi akafanele lento le camera shokuzilethe la. Hayibo manxa sibona umuntu ke manje umuntu okwazi ukucela iwashing ukuthi ucela iwashing sikhiphe iwashing thothi izumba yabo ubuthi wena yabamba lokishi ugcina uwele kulona ke lezo umuntu uthi abafika abafuni bethi yabona ke razi yabona ke bhuti omdala la hayi manqothola umuntu ke la umuntu okwazi ukusibingelela hayi mangithola umuntu ke la engisho ukuthi ezinye izinto uyazenza kwasakudlala hayibo vesene lento ibe ngeqiniso engithi ukuthi ngikhiphe umuthi ngithi mina ibhodlela leshimana yabona nje ibhodlela leshimana but iimpact elinayo empilweni zabantu lela bhodlela you don't know. Abantu abafika kubaba udokotela they are so sincere sikubeka ukudlala eceleni but they are so sincere they are putting a version of their stories obona ukuthi kwalona lebhodlela lilate. Uyabona kufike enye insizwa la kumina ikhala njenge ambulance ithi baba udokotela ngiyamthanda lo muntu wesifazane noma ngathi ungidlisela nginandaba kodwa mina ngangivese ngimshele ngoba ngimthanda ngiyazi ukuthi unabo abantwana abeceleni azonana kodwa nami ngiyasidinga sami isikhathi kuyena ngiyacela baba udokotela bengathole le bhodlela nje kube yimina nje anginake nami. Uyabona abantu abangekho violent abantu abangena igrudge nabantu besifazane kufika yabona amajongo amancane ngengane ezincane kabi zithi baba udokotela ingicabanga nami lizongisiza ebhodlela amantombazane ngiyawasaba nje baba udokotela ngiyawasaba nje amantombazane bese lengazi ukuthi ngizothini ngiyahlala nawo sidlale nawo siphuze nami esiphuze kodwa bese ngicabanga ngisho lento bese ngishawa uvalo ngiyisaba nje into amantombazane. Uyathola ukuthi lento
yalela bhodlela it goes a huge mile. Kufika ikhehla la lithi baba dokotela ngithathe umakoti la usemncane kodwa ngiyabona ukuthi ayingathi sidla amahlanga ngoba njalo mengifike ngishelele ekhaphethe athi ayibe kudlala izingane ngisho noma bedlala izingane ngeke ukhaphethe ube manzi kanje kukhona umuntu ohamba la ngeke ukhaphethe ube manzi kanje kodwa ngifuna ukubeka ibilumbu engishilo la bhodlela esikhiphile sinebhodlela ke silikhiphile lokuthi uma unomuntu wesifazane omthandayo but omsabayo kumshela kunomuntu wesifazane omdala kunawo but omsabayo kumshela into esikhiphile ke manje ngikhiphe lona lebhodlela nge1000 sothi nako abadokotela sefuna ukukhuphula no ngcono liphele ngokuthi likhuphule ngcono nje liyeke nokuthi athiwa ngalikhuphula sikhiphekele lebhodlela ke lelike ikhiphele lebhodlela kwami kumina kwangazuthi into enormal nje guess what every day funa sikhiphe thina ama-order alebhodlela every day lebhodlela likusiza ekutheni uma ukuthi unegwababa lento ekuthiwa igwaba uyabasaba nje abantu besifazane awuzonishimane ishimane indlela abathukwa ngayo laba bantu mebethuka bakuthwaza ishimane yabo engisho ukuthi abazonishimane mina cannot associate ukuthi ngithi ngiyabathuka nami ngithi hayi ibhodlela leyishimane lezi no inhlamba le nto kahle umuntu ukuthi une challenge ake siyibone i-challenge asomsisa lebhodlela ke leli uyalikhotha nje umuntu musulibiza ngegama lakho musu uthatha ucingo musu usiyamfonela lo muntu esifazana uzovuma lebhodlela uyalithatha nje ulithi ulisule la ulehlise kanje ungalisula ubuso bonke ulisule lo ulehlise kanje kuphela musu uyobhena umuntu esifazana lento ezoyikhuluma ke uzoyivuma uma ukuthi ke uyashishiliza ukhaphethe uyashibilika njalo uma ufela phakathi bekudlala izingane ulithatha ugcobela ngaphambili entweni yakho leyo oyisebenzisayo umusu usuyalapha kuyena mefike lisala lapho ke naye use-right lo muntu use-right ngibe sengikhipha ke ikhombo abantu besifazana abefani akekho umuntu wesifazane onenkani njengentombi esupport iPirates kahle la muntu usuke support i-team eyisupportwa i-ex yakhe ukwenza isiphuphuku nje wena ukwenza isiphuphuku hey la mantombazana nenkani mina ngaze ngiqonde intombazana ethi support iPirates angikaze nje ngaze yeyane ngikani lamantombazana hlezi uthi uyakhuluma nithi bopha baba even ungangena kwi-app manje afake ikipa zePirates unaka umhlolo sokushela kanjani manje musu nje wena ya engisho ukuthi even emakhamera babashutha ngamakhamera laba bayafilter khona bezoba mpofu kusale leskipe sinalo black wakhona ke manje nake yabona lo mantombazana anenkani kanjalo kunebhodlela engitheme ngilakha ngase ngalakha la upowder ngizwe ngithini lo powder lona ulona engiwufaka la ngomixe namafutha but lo powder ngubeka eceleni wodwa le bhodlela ufika ukuthi la yabo uthi yabo musu ulithela la ngaphezulu le bhodlela umuse uligaya kanje buka umuntu yabo ngisetha lo muntu musu ulithe kanje hayi ngalo kodwa sifuna lo wenhlamba umuntu umusu ulimixe kanje lo muthi lo umix umbiza isikhathi ukhwifa la uyambiza isikhathi ukhwifa la uyambiza umusu usiyawukhotha uma ukhothile wabamba ifoni ingqondo yakhe ngathi iyafreeze athawe ma umdu la ekukhuluma uqeda akazi noma avume noma angavume ngoba lento iyayichoka ingqondo yakhe iyayichoka even uyopresenter udayisa lento abayidayisa udayisa Avon udayisa FA udayisa uPhytomed uphusha yonke lama product aphushwa egemini uphethe i-cryptocurrency crypto coin ozoyidayisela abantu likhothe le uma usukhuluma nabantu it freezes ingqondo yabo abantu bathatha ama joining fee ba join abantu bawubona late ukuthi ayikho lento ede seyijoin ayikho ngoba ingekho lento seyijoin kusokwile lo bhodlela lona ulikhothela umuthi ufuna ukuthi umuntu umlokhe angabikhona into ayiphikisayo umlokhe ingqondo yakhe imenqi lapho mesikhiphe nalelo bhodlela ka abo2 kube lamafutha kube lo powder kusoku 1500 lo khombo kodwa ifuna umuntu umuthi babudokotela ngiyalibona nje kodwa mhlambe mina ngeke babudokotela ngifuna into enamandla ngempela lo muntu engiyakuyena ngiyamazi ukuthi umuntu onjani lo muntu engiyakuyena ngiyamazi ukuthi umuntu onjani umuntu wasemakhaya lo yani kunenkani bese siyalifaka ke le bhodlela nje ulithi nje kanje uthi umuntu uyalikhotha umsithatha ucingo uyamfonela thatha ucingo uyamfonela into ozoyikhuluma naye khohla uzoyivuma thereafter ke lelo bhodlela ke ngikhiphile ke liyikhombo 1500 uma uthi ufuna lele 1000 bakithi service enangenza ngaba emotional kakhulu kufika abantu sifonela abantu ba abroad wanting lele bhodlela leli
ngithi mina kanti kwenzekani bakithi bengithi mina lento yokushimana ibambe thina la ngoba singenamali mhlawumbe sila KwaZulu Natal ufona abantu bako Johannesburg esitshela ukuthi hayibona abanankinga bona fona abantu base Eastern Cape abanquma amapipi sithi hayibona abangcono ngoba bona abasoka abantomazana abathanda ngoba bona abasoki kodwa kuyefana engisho ukuthi lela bhodlela bakithi sizolo sinikile lona and there is no way ukuthi ngithwala ukhuphukile. There is no way ngoba even what kwadumba lendlala niswa ngayo kusuke kudlalwa vese lapha kungekho serious phalapha kusuke kufa umuntu ungalali nomuntu osifazana kanti vese umthandi ngoba uzoba nenkinga esizimbelembele sekubambelele emhlanje. Yeah, bantu bakithi this is babudoda bese bajabulile lana ngikhiphe ngakufundisa futhi ngaloko nge-swiping machine okuswipe. Lo machine okuswipe siyawukhanda ngo7,000 rand siyawukhanda lo machine siyawukhanda lo machine njama sifuna ukwenza ngo7 bese ngo12,000 sizowenza ngo7,000 uma siuhlanganisa nesikhwehlela sebhubisi. Isikhwehlela sebhubisi senza ngo7,000 uma sizosenza sona sihlanze nesikhwehlela sebhubisi kuzoba u14,000 7,000. Isikhwehlela sebhubisi senzane na usisebenzisa if you are pushing your sales. If you are pushing your sales udinga isikhwehlela sebhubisi. There is no way uphethe umshini la ukhuluma ngeproduct yakho umshini ula ubamba ngisho nanku umshini kwabafuna ukuswipe vese ulento isesegazini akekho umuntu ozophika basukuma bashaya amahloni baswipe usho ukuthi engasukuma uzoswipe ekhadi ezodecline hlala phansi mina lizodecline ungasukumi hlala phansi uzodecline ungasukumi angithi manje uembarrassa laba abangafuni ukusukuma ukuthi bahleli phansi ngoba baleke ukuthi azodecline amakhadi abo bazoprove ukuthi awazodecline mase basukuma kanti isikhwehlela sebhubezi lo nto ke ngisuke ngiyikhandile ifake emshinini ngase ngayifaka kuyena ke egazini 7,000 otherwise ngufuna umshini kuphela ngizokwakhela ngo12,000 so ukhande nje umshini wakho wenze lento ngo12,000 kodwa nje umuthi nje hayi babudoda lo mnike ukubili ngizokwenzela ke instead ukuthi ngifune u12 lapha ngizothatha u7 ngithatha u7 bese ngiyakufakela ke lento ke le ngoba lezi zinto lezi sizozikhuluma but kuze sikhuluma kwasakudlala kodwa those are the things esidingeka ngoba emhlabeni I understand sinento esibiza ukuthi i-population. After population sibheka into esibili hayi stability hayi safety hayi security cha sikhuluma lonto siqala ngepopulation uthi bangaka abantu kulelo lizwe emva kwaloko siyagijima sizobuza iGDP a gross domestic rate uma ukuthi sifuna ke iGDP yakhona gross domestic product yabo senza nje nakho sesinayo igross domestic product yabo sesinayo population rate yabo sesiyazi ukuthi lelizwe leli lidayisa malini lingenelwa imalini on sales anything abayidayisayo bangenisela malini on sales gross domestic product on sales if wena ungadayisi kuzodayiselwa wena njoba ungafuna ukudayisa ama perfume manje wena uzowathenga hawe ma uma wena ungafuna ukudayisa ama iPhone manje azodayiselwa wena uzowathenga you understand what ngithini wena uzowathenga anyone who doesn't sell he buys akekho sesente if ungezwa kushuthi kusuke kutshelwa wena otshela abantu that is why ungezwa wena nje ungatshela abantu uyohlezi ulalela ukuthi kuthiwani we have to listen because awusho lutho bazotshelwa engisho ukuthi ufuna wazi ukuthi nje base kuphushela ekutheni start thinking about selling something selling ideas selling opinions selling this selling that selling because it's about commerce it's about selling it's about GDP it's about population bangaki abantu abalelo lizwe if ubadayisela into ukuthi how rich were you going to be uma ungaqhamuka ne-airtime eyodwa like today ungaba ne-airtime eyodwa ethengwa once off ingaphindi iphele airtime efonini yakho kule population esinayo South Africa plus over 75 million lo airtime yakho ithengwa abantu abawu 10% ka 75 million we are already retired empilweni sell something to people look at the population and then take the space wena uma ungaba ne-roll on eyodwa that you can sell it to people egcotshwa kanye ungaphinde anokwekhwapha lakho dayise India more than 1 billion people bathenge u10% wakhona uthenge leli
le roll-on yakho egcotshwa kanye. How's that? Always think about selling something. Start to sell something. That is why ngiphusha. Bakithi angeke ngikhulume lento. Njengenyanga one day nongibona sengigudla olwandle. Sengigudla ehlabathini sengigudla umgaqo sengihambe ngenza ama window shopping. Ntambama abantu begoduka mina ngezama ngishophe ku roller door kanje. Ngibuka iroller door ivalwa iroller door ngize ngilunguza kanje ngaphansi. But kuthiwa kwaba inyanga nje lana yindaba. Into eyenzekayo by 2026, even 2025, I know so many zangoma mina beyifuna umsebenzi. So many izangoma beyifuna umsebenzi. Even izinyanga 2025, they are pushing all the envelope, all the spaces in order for them to be employed. One way or another, they want to be employed. You understand? They want to be employed either in government or gomasipala, or they want to be employed, or in politics. Zifuna ukusebenza manje izinyanga. Izangoma zifuna ukusebenza. Ngiyazibuza ukuthi kuzokwenzeka yini nango 2026. But ngo 2026, according to my understanding, more of our colleagues will be debunking umnyanga completely, ba focus ekutheni ababonakala ukuthi bafuna umsebenzi. Bangene ku-old mutual badayise o-IFA badayise lokho bangene kwi-politics nasi mayibuye iqhamukile bangene kumayibuye ozakwethu they are looking for that space. Serious, they are looking for the space. Engisho ukuthi into eyenziwe leyo ukuthi izinyanga nezangoma zinga progress. Last time I checked, akekho umuntu udokotela wamazinyo ngezwe kuthiwa ufuna umsebenzi ka engine. Ufuna umsebenzi enkampanini yama security ukuthi ufuna umsebenzi eplazini ukuthi udokotela wamehlo angaze ngizwe mina lento. Mhlawumbe ukhona ngakini osashona angaze. Kodwa thina singodokotela abafuna umsebenzi kwamanye ama sectors angahlanganisela ukuthi nje siwenzayo. Lento lena government uyasoleka ukuthi nawo ngathi unesandla ekutheni abantu abayizangoma nabazenyanga they must remain poor as much as they can be poor as long bona they will toe the line. As long bona they will toe the line, they must be poor, they must remain poor. Bese kube khona ama organization ngathina afana namasonto aloke bashumayeza ebathembisa into engekho banikeza ukudla makade befikile kube mnandi bathi sidlile lapha bengeve umnandi bekhona nabaculi abawukuthi yibo kwamnandi emakhosi kanti kwakhona nomfundisi wasibusiswa ngumthandazo kusho izangoma nezinyanga la soke sibizele khona ku entertainment into engenamsebenzi. Sinento ekufuna ke siyibeke I demise of our profession as traditional practitioners, not healers. The demise of our profession, I will suspect to government mina kakhulu azekho because kulama workshop onke akhona kulezi inhlangano ezikhona zabelapha endabuko angikakazwa mina einhlangeni zabo bekhuluma ngento esibiza ukuthi wealth projection ukuthi njengoba ulapha yini oyilaphayo yini ongayiprojector for marketing yini kwelento oyilaphayo oyenza yini ongayiprojector for abantu bakwazi bathenga ama shares kulento oyenza. Sibiza wealth projection, financial liberty. Inyanga nezangoma zikho liberated imalini. Financial liberty they're struggling hard. Like hard. Lento ke engawo ngithi mina uhulumeni nalabantu abakama ngesandla banesandla esikhulu. Ukuyalelwa ilabantu abahamba ngesandla bakama ngesandla abaxhase kakhulu ngoba uxhaso lwethu aliphume eAfrika. Uxhaso lwethu aliphume eChina. Uxhaso lwethu liphume eAmerica. Mase besitshela bebatshela ukuthi kule mali le nizoyisebenzisa kanje mase ni isolate uhlobo lokuthi labantu ukuthi bangadlila kulesithebe lesi. Kunama research angekho angakaza conclude namanje. Ku Medical Journal of South Africa sikaze wabona ukuthi adla imali. I-research COVID akaze sitshelwe ngathi yaphele lapha. Bekhulunywa nge-research COVID benga research ama prescription drugs beresearchwa umuthi wesintu umhlonyane. Beresearch umuthi wesintu umhlonyane. Abelungu batshela ubani ukuthi ucastor oil wenzani? Batshelwe yithini ulwazi lethu. Namhlanje ucastor oil udayiswa kuma retail supermarkets. Retail pharmacies.
umuthi wethu loyo umhlakuvo wethu ithina esazi ukuthi wenzani umhlakuvo kodwa namhlanje abelungu bona abadala they're making a lot of money ngomhlakuvo. They're making a lot of money, call it castor oil. That is IP stolen intellectual property entshontshiwe kube lapha endabuko. And then it is ama organization la bekiwe they're saying nothing. Umhlakuva una patent unoma ubana ngawuxova udayisi awuna patent but into yendabuko into emvelo. Lezi zinto lezi ziworrisome ukuthi ngempela are we refusing iMK ukuthi ithathe over ngoba izozilungisa lezi zinto. Izozilungisa lezi zinto ukuthi sibe nabantu aba global rejected ababizwa ngama witch doctors complete umhlaba wonke babizwa ama witch doctors. Kodwa same people basebenzisa i-castor oil entweni zabo. Same people basebenzisa i-olive oil entweni zabo. Same people basebenzisa avocado pear oil entweni zabo. Kunini kanti la sesingama witch doctors khona kodwa zonke into zethu sisetshenziswa yibona. Zonke into zethu sisetshenziswa yibona. Avocado seeds they grind it into powder and cure cancer. Bese betshelwe ithina futhi nalapho. Avocado seeds, banana hearts, they extract it and use it kubantu abanesifo senhliziyo. Ezinye izinto ufuna sibone uma ukuthi ngempela ubunyanga bethu buyaphela buyafa abukwazi ukungafi if every day kunenyanga efaka iCV online. Awukwazi ukungafi every day kunenyanga efuna umsebenzi wokushayela ama truck. Esigodlweni esatholakala ngoba kuthiwa busema truckini. This is babu dokotela lento ngiyayibuka ngithi mina nono iyawulimaza umsebenzi wethu nale inhlangano lezi ezikhona zonke ngiyihlanganisa ngebhande lodwa mina azisho lutho ngework projection ukuthi njoba siziyinyanga isiphi isikhwama esinayo foundation ekhona ukuthi uma kuthiwa kunenyanga iyademisa information yayo i-archive yonke esesigodlweni yayo igcinwa kuphi ngokune information eyigolide lapha ezowela kubantu abarong labantu abarong babone sesibe pitcha ngayo futhi kuma pharmaceutical industries. Asiyakubuka asinayo yonke lento into ebalekile ukuthi siloko sibonakala ukukhushula statistics esike singanamsebenzi sibizwe lamahola ngena ekhona sinikezwe itiyeli ngenashukela sisangane lama biscuit angaphelele. This is babu doctor la into engifuna ukuyikhuluma nomuntu wakithi ile ake sikhulisane ke manje ngifuna sikhule nje la kakhulu. Ukhulile yebo uhlanganisile u40 ngiyabonga uhlanganisile u60 ngiyabonga. Ukhulile yebo usushisela amabhedla gazi na 70 usuhlala phansi utshela abafana bakhe kodwa umuntu kunento othi uma ungakazi uyenza mhlazani wayenza ila obona khona ukuthi uNkulunkulu has reached you out koza wena abangazi babe yiyona. Sinento ekuthiwa abasebenzi if unabasebenzi abangakayidingi iroster ikhathi abangena ngazo nama day off nama leave abo yonke lento ingakenzeki awukakakhulu. I want you ukuthi uzikhulise wena akekho uzokukhulisa to the level or to the extent that you are able to write your own roster for your staff member. Nawe wabhalelwa kade useyiclean iroster ukuthi ungena kanjani uyakwazi lokho kade usebenza ekitchen restaurant bubuka iroster ukuthi ungena kanjani. Namhlanje I'm begging you to beg God to help you to have power to write roster for your own people. Write roster for your own people abasebenzela wena. Uyabona uma ungakafiki lapho. Uma ungakafiki lapho ekutheni abasebenzi onabo sebengena ngeroster. Usukwazi ukumfonela uthola ukuthi uoff, usukwazi ukumfonela athi ungena u2 ntambama, usukwazi ukumfonela athi ungena u10 ebusuku. Awazi phela wena because iroster ayikho kuwena sekwakhiwa iroster mekuzodeploy abasebenzi emsebenzini. Leyo nto leyo ngifuna ukuthi ukhule nawe in a sense that you understand ukuthi kukhulwa kanjani. It's whereby usuzothi uma ungena ku-Google ubhala igama lakho u-Google akurecognize because now we are known. Usuzothi manje uma ukhuluma nabantu ku-international bazokubuza ukuthi what is your Twitter handle, yabo kubuza ukuthi uTikTok ubizwa ngobani, how many followers, bakubuza ukuthi ku-Facebook ubizwa ngobani, how many followers. Send us all that.
Izinto ezitshengisa ukuthi umuntu ukhulile. Nawe ngifuna ukhule to that extent. This is Babu Dotela. Write your own roster for your staff members. Thank you.